Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i veki u vekove vekova. Amin. Presvete Trojice, pomini nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonje naše, sveti posjeti i seri nemoći našim na Tvoga radi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i veki u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja kao što na nebu, tako na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vjekove vjekova. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Pomolim si ja. Gospode Bože naš, pogledaj sada milostivo na molitvu mene smirenog i nedostojnog sluge Tvoga i pošalji blagodat presvetog Duha svog na ovaj jelej i osveti ga da bi bio na osvećenje mjestu ovome i na njemu podignutom domu i na prognanje svake neprijateljske sile i satanskih napasti, jer Ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vjekove vjekova. Amin. Neka se kropljenje vode ove osvećene pretvori svako lukavo i đavolsko bijestvo. Amin. Kropljenje vode ove osvećene u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, svako đavolsko bijestvo. Amin. Neka se kropljenjem vode ove osvećene u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, svako đavolsko bijestvo. Amin. Da se osvećamo i jelej svetimo svećeni u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Neka je blagosloven ovaj dom koga osvetit smo, prizivimo blagodati Duha Svetoga da ga osveti i da blagoslovi sve one koji se budu ovde sabirali i okupljali. Dom posvećen jednom velikom imenu iz naše istorije, iz naše kulture, iz našega naroda, Milutinu Milankoviću, jednom velikom umu, koji zajedno sa Ruđerom Boškovićem, Teslom, Pupinom, čini veliku trijadu srpskih velikih naučnika, koji su zadužili ne samo svoj narod, nego zadužili čitav svet ljudski. To je veliki dar Božji rodu ljudskome, a isto vreme našem narodu, da se te tako velike ličnosti, veliki umovi pojave, rode i požive u jednom malome narodu, ali narodu kome je Bog darao mnoge darove, među kojima i ove ličnosti. Zajedno sa Svetim Savom te zaista predstavljaju jednu veliku svetu trijadu naše kulturne istorije. Neka je slava velikom naučniku Milankoviću, tako reći savremeniku našem, vjerujem da ga mnogi znaju, da će imati prilike da ga upoznaju, a mislim da će njegovo ime tek biti poznato u svetu nauke. Jer ono na što je on ukazao, na što je on dosegao darom svojim i svojim umom, to će biti premno izučavanje budućih generacija, tako da će time njegovo ime biti još poznatije, a eto, deo te slave pripašće i narodu kome je on pripadao.
Neka mu je slava, a hvala svima onima koji poštuju i njegovo ime. Njegovo ime zaslužuje mnogo svečaniju salu nego što je ovo, ali za početak i ovo je dovoljno. Bitno da se ne zaboravi njegovo ime, da se ne zaboravi njegov doprinos velike nauci i nadamo se da će imati, bit će oni koji će to nastaviti i dalje dovesti do jednog punog i savršenog znanja. Neka mu je slava, a hvala svima, kažem, koji su se postarali da njegovo ime ne bude zaboravljeno, nego da se odavde, od ove male sale, počne širiti i kod nas i u svetu.